koji se zove vremeplov. Za taj trik mi trebaju dvije konkretne karte, kao na primjer As-pik i dečko pik. Uzmemo Asa-pik, stavimo ga na vrh, uzmemo dečka pik i stavimo ga isto na vrh. Zatim uzmemo jednu kartu i stavimo bilo gdje u sredinu. Zatim okrenemo ovu kartu, As-pik, i rasirimo u lepezu i molimo vas da zapamtite ovu sliku. Zatim uzmemo ovo, okrenemo, gurnemo karte u sredinu. Zatim uzmemo Asa-pik, stavimo ga u sredinu, učinimo ovo. U stvari, prvo moramo vratiti vrijeme za 5, 10, 15 sekundi unazad. Kad smo vratili vrijeme, vraćamo se u onu sliku kad je ovdje bio As-pik, a ovdje neka X karta dečko pik.